wo gutangura isabato, kandi tukaba by'ukuri turi mu masaha meza aho turushaho kwegerana n'Imana ikaganira natwe, izina ryayo rihabwa icubahiro. Reka rero muri kano kanya tugakoreshe neza, dukoresha indirimbo zo guhimbaza Imana. Nezerewe kabiri, nezerewe ko menye gose Yesu kwaro mukiza wanje, niwe yacu ngujamaraso ndizera Sinchi ganza
urukundo rwiwe yambwiye ko ndi umunyabyaha ndiharanditse yarangiza n'ibyo ndirimba nkabivuga shima umukizi iminsi yose. Itandara chimana ekango ungireko kingima wasisawe kerawa nabewe nonubumbi ishemo ura kengimana nicaye imbere ya Yesu.
Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Mbega umunezero dufite muri uyu mugoroba, biranejeje rwose cyane. Nimwifuza se ko byahora bimeze gutya? Nuko rwose Imana ishimwe cyane, dufite amahirwe yo kuba duteranye namwe. Ahangaha turi turahitwa Waimbere, ariko mu bundi buryo turi mu gihande cya retreat. Reka ndebe abo mu gihande cya retreat bari ahangaha. Abo mu gihande cya retreat ndi kubabona muri Nyewa. Ubu noneho rero ubu ndabona ko ari Peru yose iri muri Shengero, sibyo? Twebwe turi kubona turi bakeya. Muhaguruka ba retreat, bo mu gihande cya retreat muhaguruka. Abo bariya nawe urashaka bangahe? Abo mu gihande cya retreat rwose ndabona turatubutse, turahari, turi benshi rwose, turi benshi. Uwiteka himbaza. Abasigaye bose ni Peru. Abasigaye bose ni Peru, keretse abari kumwe, aba bari hano imbere ahangaha nibo ntazi aho baturuka. Mubambarize baturuka hehe? Baturuka mu kihe gihande? Oh, they are coming from Netherlands. That's great. You are most welcome in Waimbere Church. Oh, ni byiza cyane rwose, biranejeje cyane. Mubahe intasho zo bazatwara muri Netherlands, babwira abaho ngaho ko dusenga Imana y'ukuri. Murakoze cyane. Rero reka ngire nti abaretrite mumfashe twakire abo mu gihande cya Peru. Turabakiriye Imana bamugisha kandi muzagaruke, tuzajyane no mu ijuru. Amen. Nuko Imana ishimwe cyane. Abo mu gihande cya Peru rero mwicare mutuze. Reka mbaze Cassius, ubarizwa mu kihe gihande? Wayobye ugomba gushika hasi ukicara ugatuza. Kuwanya mutani tuzababurewe na madamu wawe muzabe muri ahangaha. Ugomba kuza mu gihande cya retreat. Nuko rero Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nk'uko bigaragara murabibona ko tugeze mu masaha yera. Aba retreat bamaze kwakira aba Peru. Ubu noneho tugiye gukora special welcome ku bashyitsi bavuye hirya no hino. Ubwo ni Peru, ni Waimbere. Abo bashyitsi bavuye Netherlands, reka tubakire muri rya zina mwiki. Turabakire mu izina rya Yesu. Imana bamugisha kandi bazagaruke, tuzajyane mu ijuru. Amen. We need you next Sabbath. I'm going to be here next Friday. Amen. So, even next Friday we've got special visitors. So we are so grateful to see you next Friday. Twese rero twese hamwe tumaze kwakira aba Peru n'abaretrite. Twese tukaba dufite itimu nini hano, itimu ntari kwakira. Njyewe ubakira ndi uwo mu itorero ry'ahangaha, ndi umwe mu bayobozi b'itorero rya Waimbere. Rero ahangaha turashima Imana ko Waimbere yatwemereye kwicara ahangaha turi itsinda ringana gutya. Rwose mujye mubasabira imigisha myinshi. N'abantu bose batitaye ku by'isi,
ahubwo bitaye kuri gahunda yerekeza ijuru. Reka rero twese hamwe duhagurutse tugiye kuririmba indirimbo. Ubwo abasigaye ntabwo ndi bubakire, kuko ngewe icyo nshinzwe ni ukwakira abashyitsi batugendereye, ni mwebwe n'aba bicaye hano imbere. Ubwo niturangiza kuririmba, tumaze kuririmba indirimbo itangira ya 55 tuyirimbana imbaraga, hanyuma ibiri bukurikireho hari undi uri bubikore. Uwiteka abaha umugisha, kandi mwicare mutuze, maze Imana ibe hagati yacu. Murakoze. Data mwiza uri mu ijuru mano hambaye, tugushimiye urukundo rwa imbabazi zawe, dushimye ko watugiriye neza ndetse ukaba warabanye natwe muri 6 tumaze kurangiza, ukaba uduhaye amahirwe yo gushika kuri umunsi w'Isabato naho gucurahira. Tugushimiye urukundo watugaragarije, tugushimiye ko mutanga bugingo ubwo wabanye natwe tuva mihana yacu, tugushimiye kubwo uburinzi bwabanye n'abashitsi,
tugushimiye kuva mutanga bugingo kubwino nteguro itanguye izina rya ryubaka. Dusabye imbabazi n'ikigongwe mu byo tugira ngo byinshi bitaguhimbara. Hari ibyo dukora, hari aho tubwira kure yawe, hari naho mbere bishika tukirengagiza ibyo twagomba gukora. Aho hose turasabye kugira ngo utubarire rwose. Ndakwinginze kugira ngo hiva mutanga bugingo umuntu wese yateye intambwe yegera kino kibanza. Ndakwinginze kugira ngo udukuremo umutima w'ubwibone no kwishira hejuru, maze uduhe umutima uca bugufi wemera kukwakira no kumva ijambo rya Mwami. Tugiye kumara igihe kitari gito. Ndakwinginze kugira ngo umuntu uwo ari we wese ari hano uzume gucika ku narije, habeho kutikunda ahubwo habeho kugukunda, kugira ngo ibyo tuteganya byose Mwami tugushire imbere. Kandi akwinginze kugira ngo umuntu wese azohebe Umwami akugana uzume umugisha wa Mwami. Ijambo ryawe tugiye kumvira hano, ndakwinginze kugira ngo Mwami ribe irihembura ubugingo bwacu. Ugerageje kuraba uko ibiri ku isi bigenda, isi igenda yihuta cyane. Ndakwinginze kugira ngo uduhe guhagarara dushikamye, uduhe kuba abantu badasanzwe muri kino gihe, maze twamamaze ijambo ryawe uhere kugaruka. Dusabiye abashatse gushika muri kino kibanza ariko bitashobotse, kugira ngo ijambo tuzakumvira hano uze kuri bashikana ko mu buryo bw'umwe. Dusabiye ibihe byose tuzoba turimo twumva ijambo ryawe, kugira ngo Mwami uzubane natwe kandi uzutugire neza. Uzuhe amagara mazima umuntu wese azitabira ano mavuna. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo abantu bose bitangiye bino bikorwa kugira ngo ubahe umugisha wawe. Special way I pray for also our pastor Indru, who is with us today. Bless him, Lord. Bless the visitors who come to listen the word of God today. Kandi yava mutanga bugingo ugire neza abadukurikirana baba bari hano cyangwa bari ku mbuga hwaniro, nabo ubaho umugisha wawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Kandi umunsi umunezero, ndashaka kuraba abanezerewe. Abanezerewe turamukanye. Amen. Ni ibyishimo byinshi kuba Imana yaraturinze, tukaba tugeze izi saha tukiri mu mpemu z'abazima. Imana yagucuranye. Iki gihe twakirindiriye igihe kirekire, kandi abenshi muri twebwe twaragisengeye, none Imana yabikoze twahageze. Izina ryawe niragucuranye. And one other thing that was beautiful to me is that the church is involved with the marriage. The church takes responsibility for the marriage, and that was something beautiful to witness, how the church, and then we talk about the relationships in the church, helped with that. So I feel that I am home. Thank you for that. And it is my privilege to welcome Pastor Diodone. It is my privilege to stand here and say thank you that you have accepted this call to minister in our territory. I'll shortly just share a little bit of his life for those of you who do not know. The pastor is an ordained minister. He was born in Burundi in June 30, 1978 in the province of Gitega. Is that correct? Let me try and pronounce the surname. Nshimirimana. He's married to Jacqueline, and this one is a blessing. 6 children. The Lord has really shed the same blessing upon him as he did on Abraham. So we are thankful that he is blessed in that way. Then for his education, the pastor has a degree in theology, a bachelor's degree. He earned it in 2016.
and then also a master's degree in biblical and theological studies with specialization in New Testament that he earned in 2024 at the Adventist University of Africa in Kenya. He has served in many pastoral responsibilities from January 2012, where he served as a departmental director from 2016 to 2020 in Sabbath school, stewardship and evangelism in Southwest Burundi field. Then in 2020 to 2021 he worked as departmental director of communication and evangelism and Adventist mission at Burundi Union Mission. So we are picking up a trend here. Evangelism, sharing the good news, is at the heart of this man's ministry. Then from 2021 to 2025, he worked as the executive secretary of the Burundian Union, and as of this year, he was elected as the president of the Burundian Union Mission. And we know that in that position, it is important to oversee the work that happens in that territory. And it's a great work. I take it, it's a lot of traveling. It's a lot of moving parts. But the Lord has guided him and has placed him in this position in order to spread the good news far and wide. He enjoys evangelism, he enjoys teaching, and his passion is the mission to inspire the next generation of leaders. And his favorite Bible verse is Ephesians 1 verse 4. But he is here in our territory, the Cape Conference, to be part of our TMI. He's part of our efforts to reach people with the good news, to touch hearts with the message of our loving Lord and Savior, Jesus Christ. And I want to read for us from the book of Isaiah, chapter 6, as I welcome him. Afterwards, we are going to do a special item, and then you will hear him break the bread of life to us. But I'm going to read for us from the book of Isaiah, and it's a very well-known portion, and you will see our logo, I Will Go, speaks to this. It says, verse 8, Isaiah chapter 6, verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and tell this to the people. So this evening we know that the Lord has also asked, Whom shall I send to Cape Town for this specific task of speaking to his people in this area? And our servant has answered, Here I am, send me. I will go. But we know that it is not one man's job. Each one of us here has a responsibility to answer to the call that the Lord has placed this evening. Whom shall I send? May our hearts be welcomed in a way to the message that also responds to God. Here I am, send me. We will now have our special item.
nzagurituze nzahumuriza uwo mutima wino ibiganza byanjye biragutegereje damu y'amaboko yanjye mwana w'umuntu garukira naragukunze kuva kera ndakumenya sinzigera mutererana ujya kure yanjye mwana wanjye garukiraho ugaruke kuba kuremye nzagurituze nzahumuriza uwo mutima wino ibiganza byanjye biragutegereje ishimishe rwose inezeze umutima wawe uw'ibyo ushaka ariko wibuke ko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza rw'iherezo ishimishe rwose inezeze umutima wawe uw'ibyo ushaka ariko wibuke ko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza rw'iherezo damu y'amaboko yanjye mwana w'umuntu garukira naragukunze kuva kera ndakumenya sinzigera mutererana wijya kure yanjye mwana wanjye garukiraho ugaruke kuba kuremye nzagurituze nzahumuriza uwo mutima wino ibiganza byanjye biragutegereje damu y'amaboko yanjye mwana w'umuntu garukira naragukunze kuva kera ndakumenya sinzigera mutererana wijya kure yanjye mwana wanjye garukiraho ugaruke kuba kuremye nzagurituze nzahumuriza uwo mutima wino ibiganza byanjye biragutegereje nzagurituze nzahumuriza uwo mutima wino ibiganza byanjye biragutegereje nzagurituze nzahumuriza uwo mutima wino ibiganza byanjye biragutegereje zabaye intashyo za bene so babakunda kandi babasengera bo mu gihugu cy'u Burundi. Haruhande yabo ndabaye intashyo z'abarongozi bisangiye kuyobora executive secretary na treasurer bose barabaramutsa mu izina rya Yesu. Haruhande yaho ndabaye intashyo za madamu wanje arabaramutsa nawe nyine mu izina rya Yesu. Nta mwanya muniniya tugiye kumara ariko reka mbanze nshimire pasitoro yabanye natwe muri aya masaha kuko yari gushobora kutaza ariko Imana yamugiriye neza abana natwe. Imana yacu yamucyubahiro cyane. Je rero muri kino gihugu nabo twari kumwe ejo ku mugoroba narabibabwiye namaze kuhamenyera.
uretse ko bansabye kubanza kwandika ubwete kugira ngo ibyo mvuga mbandanye ndabivuga, ndiko ndiyumvira ingene nzokwandika ikete kugira ngo igumire ngaha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari isomo na pastor yasomye igihe ariko aravuga bimwe mu buzima bwanje, kuko iyo yavuze bimwe mu buzima bwanje ni byinshi atashobora kuvuga, kandi niyo nashobora kubivuga nanjye ubwanje byarananiye no kwandika, mugabo ndizera ko zotera nkabyandika igihe kimwe. Isomo nkunda cyane riri muri Bibiliya nifuza ko mbanza kubivuga ko ni isomo riboneka kuri Efeso mu gice cya mbere ku murongo waho wa 4. yahavuze ni mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 4. Bibiliya ivuga ngo Imana yadutoranirije muri Kristo Yesu itangiriro ry'isi ritarashyirwaho, kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere y'Imana, turi mu rukundo. Imana yacu yabicyubahiro cyane. Nta muntu n'umwe Imana yaremeye kuzoja muri Gehinomu. Imana twese yaturemeye kuzoja mu ijuru. Imana yadutoranirije muri Kristo Yesu itangiriro ry'isi ritarashyirwaho, kugira ngo tubabera tutagira agasembwa. Nibyashika umuntu akaja muri Gehinomu, ni kubera ko azoba yirengagije riga jambo tugiye kuzoganira ko muri iyi ndwi yose rivuga ngo Yesu Kristo niwe kugororoka kwanje. Niyaja muri Gehinomu, nuko azoba yarirengagije ya ndirimbo twatangurira ko ya 55 bari mwisi nta ugororoka atari uwizera, atari uwogejwe, atari uwemeye ikimazi kimwe rudende Yesu Kristo yadutangiye ku musaraba i Karuvali. Ikigo cyacu cy'uyu munsi tugiye kukirabira hamwe, kiri nivyo ababwiye ko nize New Testament, nivyo ariko sibanda cyane muri New Testament. Mu mavuna biba bikenewe ko tujya muri Old Testament, kubera ko ni naho ari shingiro rya Bibiliya yose, tukaza no muri New Testament. Tugiye gutangurira no mu gitabo cy'Itanguriro, kubera ko igitabo cy'Itanguriro ariho hari intango y'ibintu byose. Igitabo cy'Itanguriro niho hari intango y'ibintu byose. Tugiye gutangurira rero mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cyaho cya 32, dusome duhereye ku murongo wa 26 tugeze ku wa 28. 32 Itanguriro. Ako numwana nabyaye nanjye ndi umwana. Numwana yabyaye wundi mu myaka mitoyi cyane, niga mwaka w'9 muri secondary school. Nangura konona ubuzima bwaje muri kazi. Nyamamvu uyu munsi kurambaza ndi pastor. Mugabo ndi pastor yigeze kuvyara umwana akiri muto. Ikigo cyacu saho kiri tuzogarukaho cyane, ariko ikigo cyacu kivuga ngo witwa nde? Tukimusaraba nibyo. Iyo turiko turasoma aya majambo aboneka mu Itanguriro igice cya 32 ku murongo wa 26 turabona hari umugabo yitwa Yakobo. Usubira inyuma, uyu n'umugabo yitwa Yakobo yahuye n'umuntu bagwana ijoro ryose. Uyu batubwira ngo yari umumarayika, kandi igihe yari karagwana n'uyu mumarayika, none harageze ngo uwo muntu ababwira Yakobo ati ndekura kuko umutwenzi uratambitse. Maze Yakobo aramubwira ati simurekura utambezagiye. Twese twaje kurondera umuhezagiro ngaho, twese twaje kurondera kugirirwa neza n'Imana. Noneho ikibazo Yakobo yabajijwe kugira ngo ashobore kuhezagirwa
ikibazo Yakobo yabagijwe kugira ngo ashobore guhezagirwa nico kibazo nawe uri kurabazwa kuri aya masaha. Witwa nde? Uragomba guhezagirwa n'ivyo, uragomba kugiranira imigenderanire yimbitse n'Imana, uragomba kwitwa umwana w'Imana, uragomba kwitwa umukristo. Nivyo ni ikintu cyiza. Ariko ikibazo ubazwa kuri uyu mugoroba ni witwa nde? Iso ni umurongo wa 27, kubera ko ntabwo barinda kutwinjiza muri details kugira ngo dushobore kumenya ngo mbega byari bigoye. Ubona Yakobo yishura n'ingoga na n'ingoga ngo ndi Yakobo. Ariko nakomana babwire, nimba hari umuntu byagoye kwishura neza byihuse izina ryiwe ni Yakobo. Murambarira muti kubera iki? Mureke dusubire inyuma ho hato duhere mu gice cya 25. Niho muza kubona neza na neza impamvu uyu muntu byamugoye kuvuga. Itanguriro igice cya 25. Itanguriro igice cya 25. Bibiliya imbwira ngo uhereye ku murongo wa 19, uru ni rwo rubyaro rwa Isaka mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betuweli, umwaramu w'i Padaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atabyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe. Rebeka umugore wiwe asama inda, abana basitanira mu nda yiwe. Maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho niki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishyura ati inda yawe irimwo amahanga abiri, amoko abiri azokwitandukanya uhereye bakiva mu bura bwawe. Ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, kandi mukuru azoshumbira mutoyi. Ndagomba ngo twumvirize ku murongo wa 24. Maze igihe ciwe cyo kuvyara kigeze, basanga yari atwaye inda y'amahasi. Bukuru avuka ari inzobe y'umuyugu bwe, yari akatse wese n'impuzu y'ivyoya, bamwita Esawu. Bisobanura ngo baratanze ubusobanuro kumbure kuri Bibiliya zimwe mufise. Hariya abafise Bibiliya y'ikirundi bamise mu busobanuro hariya epfo bamise biki. Esawu bisobanura savyoya. Aha. Nakuze ni iyo abavyeyi bavyaye abana muri kahise, sinzi Europe ariko muri Afrika, kenshi na kenshi umwana bamwita izina bivanye na kamere cyangwa se bivanye n'uko bamubonye. Iyo umubyeyi yavyaye umwana w'igikara, none harya bamwita Mufiri. Yavyara cyangwa bakamwita Kazungu. Kazungu rero ni igihushanyo cy'uko umwana yavutse. Arirabura mugabo baci bamwita Kazungu. Nuko nyene nuko bimeze. Noneho igihe Esawu yavuka, Bibiliya imbwira ngo yavutse afise iki? Wakatse ivyoya, afise ivyoya byinshi ku mubiri, baca bamwita bati wewe witwa Savyoya. Bibiliya imbwira ku murongo ukurikira ngo hakurikira Butoyi afashe igitsintsiri ca Esawu, bamwita Yakobo. Bisobanura intonyotsi. Mwani majambo igisuma canke umubeshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Bariza mugenza uti wewe witwa nde? Haleluya. Ko kutamaliza mugenza uti wewe witwa nde? What is your name? Please. Wewe witwa nde? Nico kiba dufise muri aya masaha. Mwibuke reka dusubire inyuma ho
ku murongo wa 23. Umurongo wa 22 bavuga ngo abana basitanira mu nda yiwe. Ni ukuvuga ngo amahasa abiri yari mu nda, Esawu na Yakobo bari mu nda, barasitana, baragwana, bakabuza amahoro nyina wabo, kugeza aho nyina wabo agenda gusiguza aza kubaza Imana. Ariko nanone ku murongo wa 26 Bibiliya imbwira ngo igihe Esawu yaravutse, ubundi iyo ugiye kubyara amahasa hari igihe bishika umwana we yihasa wa mbere ukura akabanza akavuka, hagaca ubundi mwanya mutoyi mbere n'isaha irashobora no kuba yojako, noneho butoyi akabona kuvuka. Ariko ababo butoyi yavuze ati oya, ahubwo yari yakubise bukura ati nije ntangura kuvuka. Maze acabwira Isaka ati Esawu ati ntabwo njana, tugenda tujana. Bagure bukuru bagure na butoyi. Norese bose ko bavutse bafatanye, bukuru ninde butoyi ninde? Baje bose bagize bafatanye. Ariko ababyeyi baritegereza bati wewe uvutse ubwa kabiri urabesha, urigisuma, ugomba kwiba umugisha wa mwene wanyu, ugomba kutubesha ngo ni wewe mukuru. Oya, uri mutoyi, urigisuma. Intonyotsi bamwita Yakobo, igisuma, intonyotsi. Bagenzi, inshuti z'umusaraba, usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 umurongo wa 25 handitse ngo izina n'iryo muntu. Izina igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 umurongo wa 25 handitse ngo izina n'iryo muntu. Kandi munyemerere nababwire nti kuri Yakobo izina ryari ryo muntu. Yakobo yari iki? Yari igisuma, kandi yari iki? Yari intonyotsi, yari n'umuberi. Mushobora kwibaza muti bimeze gute? Mureke tuje ku gice cya 27. Igice cya 27 itanguriro. Igice cya 27 mu gitabo cy'itanguriro. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere n'amarajambo menshi, ariko ntabwo turi buyasome yose, turagenda dusimba bukebuke. Isaka ashaje, amaso yiwe asigaye abona ivyijiji, ahwiwisha gusa, ahamagara imfura yiwe Esawu ati ewe mwana wanje. Aritaba ati sabwe. Aramubwira ati raba ndashaje, sinzi umunsi uzompitana, none nda rero niwabire ivyo uhigisha, umutana wawe n'umuheto wawe, ugende mw'ishamba uhiga undonerere akanyama, uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkunda, uzinzanire ndye mbone kuguhezagira ntarapfa. Murongo wa 18, mureke dusome ku murongo wa 18 n'uwa 19. Murazi ingene byagenze ubandanije usoma ku murongo wa 5. Ni ukuvuga ngo Rebeka nyina w'abana yarumvise ivyo umugabo wiwe Isaka ariko aravuga. Aravuga ati Yakobo mwana wanje, wumvise ivyo papa wawe abwiye mukuru wawe, kora ibi n'ibi, rondera impene uyibage, hanyuma niwayibaga ufate urusata rwayo urwambare ku maboko, hanyuma uce ugenda kwa so wawe umubwire ko ari wowe Esawu, hanyuma umusabe aguhezagire. Murongo wa 17 ngo ahereza uwo mwana wiwe Yakobo za nyama zicumvye n'umutsima yacumvye. Nawe murongo wa 18 nawe aja iyo se ari aramuhamagara ati data. Aritaba ati aturinega mwana wanje. Yakobo yishura ati nije we Esawu imfura yawe, nkoze ivyo wambari.
bariza mugenzi wawe uti witwa nde? Uyu mugabo yitwa Esawu. Yitwa Esawu. Yakobo arahindura izina. Hari igihe abantu bashika ahantu bagahindura izina. Abantu bashika ahantu bagahindura izina. Mu bihe runaka umuntu kugira ngo yirondere icyo ashaka agahindura izina. Ari inkuru sinzi ko ariyo, ariko bavuga ngo bari abapastori mugabo izanye zose birabara abakuru b'ishengero mugabo cyangwa bari abakristo basanzwe izanye zose. Ni inkuru nta kandi iyo nkuru nitwo ivuga ku mupastori, reka tuyivuge ko yoba ari umwizera. Yageze ahantu yari umukristo, abakristo babandi nyene batanywa inzoga, mugabo bashitse ahantu banywa inzoga. Noneho mu gisagara runaka yinyavya mu kabati n'icupa rimwe. Noneho asanga ku umwana ariko aracuruza inzoga, umwana barirukanze atora icupa aramuzanira. Uwo muntu yibaza yuko muri icyo gisagara cyose nta muntu n'umwe amuzi. Nawe nimwibaze nshitse Cape Town, mvuye i Burundi, nibaza ni nta Murundi ahari, nta n'umunyarwanda ahari yumva ikirundi, nta n'umwe yigeze ambona. Maze uwo muntu yikubita mu kabari atora icupa. Wa mwana arimuhereje ararimugururira, maze abona arishize ku munwa. Aza yumva ngo mbe pastor nawe uranywa inzoga? Undi mwanditsi yanditse ngo ingeso zawe uzimenyeshwa n'ibyo ukora iyo ata muntu n'umwe ariko arakuraba. Sinzi ko mwanyumvise. Kugira ngo umenye ko uri umukristo ni uko ugera ahantu ata muntu n'umwe akuzi, hanyuma ukabandanya ubukristo bwawe. Igihe cyose uzoshika ahantu ukabanza kuraba uti ngana umuntu n'umwe anzi, maze ugatangura gukora ibinyuranye n'uko ubukristo bwubatse, uzumenye uti n'ubundi sinaba umukristo, nabesha izina ryanje ryari rijyanye n'uri kuragaragaza aho hantu. Uyu mugabo rero yitwa Yakobo arahindura izina kugira ngo yironkere ibyo yishakiye, kugira ngo ashobore kuronka umugisha yishakiye, kugira ngo ashobore kuronka itunga akeneye, kugira ngo ashobore kuronka ubuzima bwiza akeneye. Ahinduye izina, abwira se wiwe aramubaza ati urindaga mwana wanje? Yakobo yishura se ati jewe Esawu, ni jewe Esawu imfura yawe. Nkoze ibyo wambariye, enda se vyuka wicare urye kuvyo nahize kugira ngo umpezagire. Abavyeyi barakebwa, Isaka nawe arakebwa, abaza umwana wiwe ati ko waronse n'ingoga mwana wanje? Nawe ati nukuraho Imana yawe ampaye kugira iba. Hari umuntu abesha agashyiramo n'Imana ngo nukuri kw'Imana ngo zana Bibiliya ndayisimbe. Yakobo murongo wa 21, Isaka barira Yakobo ati enda igira hino mwana wanje gukorakore, menye kuri Esawu mwana wanje koko cyangwa kutari we. Nuko Yakobo yegera se wiwe Isaka aramukorako, aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni za Esawu. Ntiyamenya ko ari we, kuko ibikonjo vyiwe vyari kubwoya nk'ivya mukuru we Esawu. Nuko aramuhezanya, aramubaza ati mbere yuko muhezanya arongera aramubaza ati mbega uri Esawu umwana
mwana wanje koko? Aramwishura ati ndiwe. Arwara ati zigize hano nanjye kuvyo wahize mwana wanje kugira ngo nguhezagire. Arabimwegereza arajya amuzanira vino arashoza. Maze se wiwe Isaka aramubarira ati nyegera mwana wanje ungumbire. Aramwegera aramugumbira yumva ubutangirane bw'imyambaro yiwe aramuhezagira. Ahezagirwa ku izina rya Esawu. Ahezagirwa ku izina ritari wiwe. Ndagomba nshikize umusaraba ngo nitwagera muri cya gice cyacu cya 32 igihe yarahuye n'Imana, igihe yarahuye n'umumarayika avuye mu ijuru, Yakobo akifuza guhezagirwa kubera ko nubwo yahezagiwe na se wiwe arumva ari kumuhezagira yarose udakwiye. Yakobo aragomba guhezagirwa n'Imana. Noneho ku murongo mu gice cya 32 umurongo wa 26 Bibiliya imbwira ngo hariho umwanya wabonetse. Yakobo agwana n'umumarayika, agwana n'ijuru. Kuyu mumarayika winjiye mu sobanuro bwimbitse ni Yesu Kristo. Ni Imana yahuye nayo. Muri rero guhura n'Imana, uyu musabyi w'Imana Yakobo aravuga ati noneho ko narinze mpura n'Imana, ko narinze mpura na Rugira, ko narinze mpura n'ijuru, ndakeneye umuhezagiro kandi umuhezagiro utajenjetse. Marayika aramubwira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Nawe arabwishura ati sinkura ko utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Mbariza mugeza uti witwa nde? Abaririmbyi mwakoze mu ndirimbo yanyu nziza cyane. Imana yacu izi byose umuremyi wacu. Hari igihe nibaza kubera iki Imana yafashe umwanya ikabanza kubaza Yakobo ngo witwa nde? Kubera iki Imana yayindi izi byose, yayindi atakisoba, yayindi itumenya tutaranavuka, yayindi ituzi izicara ryacu niba hasi ryacu, yafashe umwanya ikabaza Yakobo ngo witwa nde? Musubire muri kahise mu itanguriro igihe Adamu ahereje gucumura, Imana yaragiye abaza Adamu muri hehe? Ariko Imana ibona hose, iri hose, ni omnipresent, omnipotent. Ni Cyongereza se? Naridabize mu Gifaransa omniscient, omnipotent. Ariko navyo nyene bijabi. Bizavinjiramo no mu Cyongereza. Thank you so much. Imana ibonera hose cyane. Ariko ifata umwanya irabaza Adamu na Eva ngo muri hehe? Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 4 igihe Kayini yari imbere y'Imana ahejeje kwica Abeli, Imana irabaza Kayini ngo wakoze iki? Nkaho umenga ntabyizi. Wakoze iki? Nshuti z'umusaraba akaryo gahabwa umunyabyaha kugira ngo yirimbure wenyine ubwiwe. Ni akaryo gahabwa umunyabyaha, umuntu wese azi ko hari icyo yakoze kugira ngo ashobore gutahura icyaha cyiwe. Yakobo yarahawe ako karyo keza, maze Imana iramubaza iti witwa nde? Hari ikibazo cya mbere nibaza, mbega Yakobo arabwira Imana ati ndesa? Mbega Yakobo biraza kumworohera kuvuga izina ryiwe, kuko mwibuka izina ryiwe risobanura ngo iki?
ni igisuma, ni umubeshi, ni intonyotsi. Yakobo biraza kumworohera kubwira Imana ko ari igisuma, ko ari umubeshi, ko ari intonyotsi. Cyangwa arabandanya abesha Imana ati nitwa Esawu. Yakobo aratahura ko ari igihe ciwe cyo guhezagirwa, aratahura ko ari igihe ciwe cyo guhura n'Imana, aratahura neza na neza ko ari igihe cy'uko kahise kiwe kibagirana, agatangura ibindi bihe bishasha by'ubuzima bwiwe, maze yaturisha akanwa kiwe. Savye w'Imana Yohana yanditse amajambo meza mu gitabo cya mbere cya Yohana mu gice cyaho cya mbere ku murongo waho w'icenda, ngo nitwatura ibyaha byacu, ngo niyo yo kwizirirwa. Imana yacu yarindiriye ko twatura ibyaha byacu, ko twemera abo turi bo, ko twemera ko turi ibisuma. Yakobo araturabwira Imana ati nitwa gisuma, nitwa mubeshi, nitwa intonyotsi. Yesu ashimwe cyane. Tizo umusaraba, hari ibihe tangabo byinshi twabaye muri iyi si tubesha tukitana amazina atari wacu, kandi ivyo birashoboka kubera ko ubuzima hari igihe bucangana, maze umuntu akibagira nuko ari umukristo, maze ukitwa izina ritari ryawe, ugahindura nibyo mu rusengero ukazikicara ngo ni umukristo, mugabo muri kamere yawe, mu buzima bwawe, mu by'ukuri wiyizi neza ko uri umupagani. Bakubona bakavuga bati ujya ni umukristo wacu, ni umuntu wacu, kandi mu by'ukuri wowe ubwawe wiyizi, kubera ko hari ibyo abantu bakuzi ko, hari n'ibyo wewe ubwawe wiyizi ko. Iyo mpagaze ngaho imbere ariko ndasigura, nshobora kuba niyizi ko ubu bupasitoro bampamagara kiwe gutandimo, nshobora kuba niyizi ko neza na neza ubu bukristo banshirako ko ngiye gutandimo. Bandi bose bakavuga ati jya no umupasitoro wacu, ngaho jewe ubwanjye nkabazi yuko nari umupasitoro. Bariza mugenzi wawe utiwe witwa nde? Murongo wa 28 uratuhumuriza, nubwo uri kuranga kubibwe baza mugenzi wawe uti witwa nde. Murongo wa 28 uvuga ngo igihe Yakobo yatahura icarico, igihe Yakobo yatahura ubuzima bwiwe bwo muri kahise, igihe Yakobo yatahura ko bitakibereye ko abandanya yitwa gisuma, intonyotsi n'umubeshi, Imana yaciye imuhindurira izina. Kandi isengesho ryanjye muri aya masaha y'umugoroba nuko wewe nanjye duhindurirwa amazina. Amen. Hariya muri kiriya gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana, kiriya gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana, igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 12, igitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 12, haranditse amajambo meza cyane aryoshye kuri uyu mugoroba. Bibiliya imbwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 12, amajambo avuga ngo uneshi nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazosohoka ukundi. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanjye n'iry'umugwa w'Imana yanjye, niwe Yerusalemu musha wuruka uvuye mu ijuru ku Mana yanjye, kandi nzomwandika ku izina ryanjye risha. Imana yacu hafi icyubahiro cyane. Nzogira twitwa abakristo, kandi niko
turi koko. Ariko nagomba ngo iri jambo abakristo tuyumve neza. Christian ni Kristo, hanyuma nako kajambo kiyongera ko kavuga ngo turi abandi abakristo. Ariko koko turi abakristo, ingeso zacu, imibereho yacu, ubuzima bwacu buragaragaza ko turi abakristo. Yesu asezerana isezerano ryiza ati umuntu wese ashobora kunesha nzomwandika ku izina ryanjye risha. Mbere y'ubwiye hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutima Yohana igice cya 2 umurongo wa 17, igice cya 2 umurongo wa 17 handitse ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mpwemu agira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegeje kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu abizi atari uzorihawe. Amazina dufise Yesu yifuza kuyaduhindurira. Yesu yifuza ko duhabwa ubwa mbereho izina ryiwe risha, ari ryo Yesu Kristo kugororoka kwacu. Aragomba kutwandika ko izina rishasha, kuduha ibuye ryera, ibuye ryo kunesha, n'ibuye ryahabwa abantu bambitswe izera mu rubanza. Ni ibuye ryahabwa abantu bavuga bati, babwiwe bati wewe nta cyaha kiguhagira, kandi nta wundi atari Kristo wenyine ashobora kuvuga ati wewe nta cyaha kikikwagira. Niwe ashobora kuvuga ati ntabwo ucitwa gisuma ukundi, ntabwo ucitwa mubeshi ukundi, ntabwo ucitwa musambanyi ukundi, ntabwo ucitwa kiboregwa ukundi, ntabwo ucitwa katamanikirwa ukundi, ntabwo ucitwa kaboko ukundi. Uhindutse umukristo. Yesu ashimwe cyane. Bariza mugenza uti wewe witwa nde? Uyu munsi magaze ngaha, kahise kanje ntabwo kabaye keza cyane. Hari isomo ryiza cyane nkunda ryo mu gitabo cya mbere Paulo yandikiye, ikete rya mbere Paulo yandikiye yandikiye Timoteyo. Ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Ngiye gusozerera kwa nyuma twitaye. Kahise kanje ntabwo kabaye keza. Arwande yuko nababwiye ko navyaye umwana nkiri umwana, tangiye kunywa urumogi mfise imyaka 12. Urumogi mfise imyaka 12, nagize dreadlocks. Amen. Naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriye ikigongwe kuko nabikoze ntabizi. Nubwo byashitse nkiva yanga mwisi, nkitwa musambanyi, maze ibyaha ibi na biriya nkabikora, nubwo byashitse nkitwa umunwa rumogi muri kahise, mbere hakaba n'igihe mpakana n'uko Imana itabaho. Ngwivyo Imana yarabimbabariyeko ngo naragira ikigongwe kuko nabikoze ntabizera, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe, kandi niko biri koko. Uyu munsi nitwa perezida wa Union y'u Burundi. Haleluya, haleluya. Kuva ku munwa rumogi kugera kuri perezida wa Union y'u Burundi na perezida wa General Conference z'emu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko nabikoze ntarizeye, ngo kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe, bene ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo rero ni ryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri bo jewe ndagahebuza.
ngo ariko icyatumye ngirirwa ikigongo ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jyewe ngahebuza ukwihangana kwiwe kose n'icyitegererezo cy'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Izina ry'Imana yacu n'ab'igihugu. Haleluya. Amen. Umunsi ngeze Cape Town ndiko ndavuga Yesu Kristo. Nari nzi ko nzoza ndi murasta nje kuraba Kidumu. Nari nzi ko nzoja Jamaica ngiye kuraba aho bagomba mareba. Ariko uyu munsi ndiko ndaja mu kiyaga ngenda kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko iri jambo rihanahambaye umurongo wa 16 ngo icyatumye ngirirwa ikigongwe ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jyewe ngahebuza ukwihangana kwiwe kose n'icyitegererezo cy'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Ngenzi inshuti y'umusaraba nagomba nakubwire ngo nawe ibyawe ntabwo birarangira. Ya Mana yankuye hahandi nawe ushobora kugukuraho uyu munsi ikagushikana hahandi. Ya Mana yahindurira izina Yakobo maze ntabe akitwa Yakobo akitwa Isirayeli, nawe ushobora kuguhindurira izina maze uyu munsi izina ufise nimba witwa Kiborera, Musambanyi, Mubeshi, Munwatari, Munwarumogi n'ibindi, maze ukitwa Umukristo. Kandi iryo niryo sengesho mfise nisengera nawe ndagusengera muri aya masaha y'umugoroba mu izina rya Yesu. Amen. Abavuga bati ubwo bushobozi bari Imana, natwe turifuza nyabuna kuba mu gitigiri cy'abahindurirwa amazina yacu y'ubupfapfa, amazina yacu atabereye, Imana ikayatwibariza mu buzima bwacu tugahabwa amazina mashasha nk'uko ariryo sezerano rya Kristo. Muhaguruke dusenge Imana. Mbere yuko dusenga ushoboze kuva mu byo nari ndimo, nanjye mpeni nshobore guhindurirwa izina, habwa izina rishaje, ukaba utarabatizwa ngo witwe Umukristo, ngo witwe Umu-Adventiste w'umunsi w'indwi urindiriye kugaruka kwa Yesu, ariko bikaba biguhimbaye mu mutima wawe muri aya masaha y'umugoroba ko kwifatanya natwe mu isengesho, ariko uri ngaho imbere kugira ngo kibe icyemezo cy'uko nyabuna wemera kubatizwa mu mazi menshi. Nyemere utamukuze hano imbere maze dusengere hano. Tugiye kuririmba indirimbo y'ijana na 66, indirimbo ivuga ngo ari urutare rw'Imana. Muririmbyi yabatahuye yuko nta byiza ko mwohindurirwa amazina, namwe mukitwa Abakristo, mukitwa Abadventiste y'umunsi w'indwi. Muheze mutambuke muze dusengere hamwe. Muheze mutambuke muze dusengere hamwe. Yesu arabipfuza. Mbega ingene vyoba vyiza muvugiye hamwe na Pawulo ngo natwe turagomba guhindurirwa amazina. Nyabuna twebwe ngahebuza duhinduka Abakristo babereye. Bazizawe nifuza gusengera hamwe nawe mukobwa w'Imana, nawe muhungu w'Imana, mu gihe nawe waba wifuza ko twosengera hamwe muri aya masaha y'umugoroba. Nifuza gusengera hamwe nawe, nifuza gusengera hamwe nawe. Ibyo twakora byose muri gatwe ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'umwete wacu wose, n'umubabaro wacu wose. Nifuza gusengera hamwe namwe bakobwa b'Imana, namwe bahungu b'Imana. Nifuza gusengera hamwe namwe. Ushobora kudukura kw'ibyaha ibyanjye bigira icyo bimaze Yesu, sinshobora kwikiza
mbega uyu muhamagaro urawumva. Nkorera kuri mugenzi wawe hafi yawe uti mbega uyu muhamagaro we urawumva. Kubera ko ushobora kwibaza ko ari jewe niko nahamagara muri aya masaha, ariko nagomba nakubwire ntibiciye muri Kristo Yesu. Iri jwi ntabwo ari iganje. Yesu nyabuna araca muri jewe avuga ati ingingo uwo mukobwa w'Imana, ingingo uwo muhungu w'Imana, kugira ngo nyabuna bafate ingingo ibereye. Icoma muri iyi minota mikeyi dufise imbere yacu, muri kino gitero kimwe gusa tugiye kuririmba, wewe mukobwa w'Imana nawe muhungu w'Imana ugafata ingingo. Erega igihe ni ikinyene cyo gufata ingingo. Nivyo turafise iminsi imbere, ejo n'indi minsi, ariko wewe ushobora kwifatira ingingo yawe kuri uyu mugoroba kubw'ubugombe bwawe. Yesu arifuza kuguhindurira izina. Yesu arifuza kuguhindurira izina. Icoma ukumva uyu muhamagaro. Igitero ca nyuma ngo nkiri muzima, turacari bazima, turacahumeka. Igihe cyo gufata ingingo kwacu. Nifuza gusengera hamwe namwe muri aya masaha y'umugoroba. Siwibaza nshitse mu nyonga zawe, gitandara c'Imana uzoneke wisunge. Haleluya. Ko ijwi ry'Imana ariko navugana namwe mu mitima yanyu. Nizera ko mwe mu Imana atabura kurushirizaho kubangurira rino jambo. Bwanje ni igikoresho, ariko nanone iri jambo navuze si ryanje, ni iry'Imana. Mwe mu Imana bandanya avugana na aho murara naho muza kuvyuka. Aba Kristo Yesu Kristo, reka imibereho yawe, imico yawe igaragare muri twebwe. Ivyo tuvuga, ivyo dukora, n'ivyo twiyumvira bihure n'ubugombe bwawe. Umugoroba ujyane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe bagiye gutaha, kandi aho bukera uzongere utuvyure amahoro. Twongere duhurire mu ngoro yawe twumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Umusozi wacu ihatuye abigishimo mu babyeyi n'abana ab'umutuzo, ibikorwa byabo bikajya imbere. Amahoro ku musozi wacu ihatuye ab'ibyishimo mu babyeyi n'abana ab'umutuzo, ibikorwa byabo bikajya imbere. Bababwire bagenzi, iyi si n'amahoro aribamo, ninekera ku mitwe duhunga nari icyerekezo dushaka, ahari amahoro aruta ayandi, ariko nayo tuzabona. Bidukunguza kuzibera iwacu, hari amahoro asesuye umusozi wacu. Amahoro umusozi wacu ihatuye ab'ibyishimo mu babyeyi n'abana ab'umutuzo, ibikorwa byabo bikajya imbere. Amahoro ku musozi wacu ihatuye ab'ibyishimo mu babyeyi n'abana
abo mutuzo ibikorwa byabo bikajya imbere mu biruko bagenzi mukomeze kugira ibyiringiro mukomeze kunama kuri Yesu niwe baza ry'urugendo komeza oya oye kunanirwa vuba gato tuzasohorayo tuberaho hari amahoro y'iteka ntituzongera kuriruka undi umusozi wacu amahoro ku musozi wacu iyatuye habe ibyishimo mu babyeyi n'abana abo mutuzo ibikorwa byabo bikajya imbere amahoro ku musozi wacu iyatuye habe ibyishimo mu babyeyi n'abana abo mutuzo ibikorwa byabo bikajya imbere amahoro ku musozi wacu iyatuye habe ibyishimo mu babyeyi n'abana abo mutuzo ibikorwa byabo bikajya imbere
Ebenezer, you have led us thus far. Through every trial, you've been a guiding star. In the valley deep, on the mountain high, your steadfast love has been.